Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Dios tamayanaka alli yachayta paqtangapaqmi. Mayhan kankuna yachay illaq kashpaka, Tayta Dios tamañaychiklla, payka tukikunaman mana mitsaqlla, mana rimarishpalla kuq kashkamantaka, achkata kungashami. Santiago 1:5. Wakinpika, imata runata mana yachashkata yuyashkankichu? Kunan punchachari imawan chimpapurakunki, chaymantachari yallitik sustusha kanki. Kawsaypika chayshina punchakunaka, chikan michayamun. Wakinpika uchillakunami kan. Chashna kaqpipish ñukanchikka yuyanchikmi, yallitik hatunkuna kashkata, chaymi maypi kallarinata mana yachanchik. Chayshina punchakunapika, ministinchikmi alli yachayta. Mana kanchu imata yachanalla, ima ashtawan hatuntami ministinchik, Yaya Dios kushkata. Bibliapika, alli yachayka kanmi Yaya Dios ñukanchikman kushka, imata chikanchik tukunkapaq chinallatak, punllanta ñukanchik chimpapurakushka problemakunata, imashina rikunapi. Santiago librupika ninmi ñukanchikka, alli yachayta mañaytukushkata chinallatik Yaya Dioska kunatik kashkata. Kay alli yachayka imashinataq kan, allimi. Kayshina alli yachayka Yaya Diosta sumakyachik hatunyachikmi kan. Chinallatak ñukanchiklla imata mana ruytukushkatami rurachinka. Yaya Diospaq alli yachayka ñukanchik yachaymanta chikanmi kan. Yaya Diospaqshimi Bibliapika ninmi Isaías 55pika, paypaq ñankunaka ñukanchik ñankunamanta ashtawan hatun hawaman kashkata. Achka kutin Yaya Diospaq alli yachayka ñukanchikpaqqa mana entendipaq shinami kan. Chinakaqpipish ñukanchik hipata yurikpika rikuytukunchikmi Yaya Dios imata rurakushkata. Tukuripika Yaya Diosmanta shamuq kay alli yachayka ñukanchiktaka Jesusman rikchaqtami ruranqa. Imashinatak Diosmanta shamushka alli yachaytaka yachaqchayashun, kay tapuykunata rurashun. Yaya Diospaq shutita hatun yachikunchu alli nikunchu? Diospaqshimi Bibliapi yachachishka shinachu kay alli yachayka? Kay alli yachayka ashtawan Jesus shinaman supushakun ñukata? Huyajkachun, llakijkachun, mana hatun tukushka kachun? Mayvalikmi kanqa mayjan Jesusta huyagwan, chinallatik kikinta huyagwan, kikin imashina kashka hawa rimana. Chasnakaqpipish, Yaya Diospaq alli yachaytami mañaytukunki. Paymi arinirka, mana mitsashpa, mana rimashpa, alli yachayta ñukanchikman kunakashkata mañaqpika. Yaya Diosmantami, chay ashtawan poderta charik alli yachayka shamun, chaytaka maypi mana tarik tukunkichu. Paymi allichirishka kan, mayjanja huyaqkunaman, chinallatik mañaqkunaman rakinkapaq. Tukuyta ruraytukuq Yaya, ñuka imashina kaytapish ashtawan hatunmi kanki. Kunan ima aqllaykunata runapi, kanpaq alli yachayta ukupankapaq ayudaway, ama ñuka nishkata rurankapaq. Riksinimi kanpaq ñankunaka, ñuka ñankunata ashtawan hatunkuna kashkata. Tukuy imapipish, kunanpish kan rikushka shina rikunkapaq yachachiway. Achka kutin, ñuka alli yachayka, kanpaq alli yachayta ashtawan alli kashkata yuyashkata perdonaway. Kan pikrinata yachachiway. Shinallatak kunanpish, kanpaq alli yachayta kuway. Jesuspaq shutipi chasnakachun. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.